Welcome back, bienvenue ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV. Wahisemo neza, reka twihute cyane tujye mu makuru ari kuvuga ku mugabo Diddy. Uyu nguyu nyine uhanganye n'ubushinja cyane ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byaha bigiye bitandukanye aregwa. Diddy rero yateye utwatsi iby'amasezerano yo kwemera ibyaha ashinjwa. Umuraperi Sean Combs wamamaye nka Diddy uri mu maboko y'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahishuye ko yasabwe n'ubushinjacyaha bw'iki gihugu kugirana amasezerano nabwo yo kwemera ibyaha ashinjwa ngo abe yazagabanyirizwa ibihano. Undi abitera utwatsi. Uyu mugabo akurikiranweho ibyaha bikomeye birimo ubucuruzi bw'abantu n'ibyo gukoresha abantu imibonano mpuzabitsina n'ibindi biyerekeyeho ku gahato. Ibi rero ngo akaba yarabikoraga yifashishije imbaraga n'ubutunzi yari afite mu myidagaduro. Muri ibyo birego harimo icy'umukunzi